Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Amban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma makabisara pinagmurkaan we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene me kalelahan magdenderende damikian yene me karendehan maglelda-lelda. Amban ilien suway kita maghalli duk suway hatite yene parkalaininen wa'id amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa inge kahantang na ininen, sumiyan se meke umasek dele murka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangin kanian lelahin, mian batuk-batukan nerendehin, amban pamisarane, amban panimekne, amban palinganne, amban kakahinangne, dukemonne, yene parkala tartanto si mek karendehan, binatuk-batukan paintewe lella. Damikian o keu dende sa iendusab lamod keu amban pinagmurkaan wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila pindano bisaranon kwe pamisara pa intelella apabila pindano panemeknon kwe panemek pa intelella apabila pindano ne yene kahidjut kahibalnon kwe pa inte mian kakahinang kalelahan atau kan kahidjut kahibal me kalelahan ininen ga niya pagduwe-ruwe lamud amban pinagmurkaan we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayam keu ku itu mian paatag sila hatte duk antag-antag ni binaybayan bang patek kapalengan keu gay ni tapag pinignulelahin duk dendehin sabab weey mian kay kahanen magpasarupan ni bang kanian lenlela magpasarupan ni si dende duk bang kanian nen dende magpasarupan ni painte si mian kalelahan na amban ilien paatag iyan ay maasiatin pegge weey bahasa mian dendero pilihap painte me karendehan bu asal-asal nen lella damikian pegge bahasa lellaru pilihap kalelahan mian bu asal-asal nen nende amban ilien kahikahan paatag maasiatin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ku itu okeo dan buwa matattoe linganan tekeo ilinganan kewe Allah subhanahu wa ta'ala dehello ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o kamme magkahagad awenanun biginawa barandin duk ahli pamilyabin amban tantungan narka jahannam ku itu ini mapatut sikauhin ini mawajib sikauhin pegesun anak nun dapasagaranun bangkakahinang nen sakmiaan sumagawa matato ku ituhin tabiya siga makahinang yehin proud pe si anakne bangka ni annen lella ubus magbantuk dende mag-ere-ere si deheluhan kay kanne ninen si me iskulan duk antag-antag ne painte si me mian kalamilamihan damikian sa iendusab yen me karendehan magbantuk lella kay kahan matattoehin proud pe si anak de ga katauhan ne lamu die bang makahinang do si anak nen pegge oe baka si ilinganan ni Allah subhanahu wa ta'ala dinaak inawenan ginawa barannen do kali pamilyanen amban tantungan narka jahannam me kamatattoehan mula-mula si ginawa baran kamatattoehan damikian si makahinang yehin atawakan si mapaatag mian si iyehin mawajib si kitehin si pegeste yene me kaanakanten damikian bang keu kaumatagan sa ininen magsabar keu si Allah subhanahu wa ta'ala bang kanian pangatian nun mian kwe pangatian dende bu asal-asal nun lella damikian bang kanian pangatian nun kwe pangatian lella bu asal-asal nun dende magsabar keu si Allah subhanahu wa ta'ala dapat tampalon parkala ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala ga keu lamud amban yene murka duksuk na panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ang manilien, makumakog tayo si Allah subhanahu wa ta'ala, bang paingkemon makahinangyehin, mian painte kahidayatan, sarta pindain kahalanden, pabalik siya si asal-asal de, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.